1 Nadia Farkala Lopez, broj 2 Jesus Umbio Gomez, broj 4 Mark Amat Mora, broj 8 Gerard Avol Kolev, broj 11 Joseph Vol Kasanikeva, broj 16 Enric Mikel Martinez, broj 19 Aitor Perina Gonzalez. Trener Emilio Chavez Gallardo. Start 11 po Metalurg, broj 1 Andrej Efremov, broj 2 Filip Listovski, broj 3 Bojan Gimlijevski, broj 5 Dejan Leskarovski, broj 6 Jordan Čanamovski, broj 10 Second goal for Metalurg. Scorer Marko Simonovski, number 10, 34th minute. Metalurg leads 2-0.